Ahin ko an itum paprang nangjima lapen alle ko pipilo lase aprang si nili akai sarjai ka tharman sa dupon po lase non nili nagar jugang tum la hello sir la ile tum politics long satame ke damtang ile tum awe itum lang nang tum technology ile tum aphan government atum nange pa luke la negotiation mate ile tum hala kaching vai ki pat te palong lamdon che tok te aprang hala bangso along ko kaching wa along ko pipi asona mung se litum ke job tu nai ma arona teng pen hala da bang elitum bang misun de ti ke thek the pen a job elitum hala da itum hanang pitang constitution pen aja ko nang pitang hormu an bang elitum hala da sarkar pen gach dan long tame itum thekon de ti lasin eli ke thek long bang ke la hanlo education bang ke itum akenang sot lo tok lang ahir bang itum paprang unang ji lasin non rat cari mate det cari along ko anak kenang sot lapen non ilitum non akai punan ko sir ke damtang auve ke ilitum non aport dame tum non ke chiwan un elo ke damtang lo itum ke damtang aport ke non present lo mai tum wan un elo ilitum abang ke example mate itum reference ke endam mate ke damtang itum ke chok che pen haladak pen non kachini dam thu pan chol itum bangke lasi non auve bangke ilitum labangso politics along itum tok lang kwan kenang sot la so putak sinang lipanon nili apor pilo patan jeban education pen politics alam yong si ilitum ching wai ji pulatang te ilitum ke thek o tum kali nili ke thek o bangali muthe hala politics pu political science along apor he long la pen education pu hala aprang hoge BT college pulo nonge BEd college pulo hala BEd college ba BT college along kapor hita hala hu alam ben sini lita than thek choji kadu we marle ni than thek yi ali education pen politics pulo ten gela sonni alam ba aprang chini det nang po kala athepi alam mang chini det nang po education pulo te la ke hadak toklo education ke school college ki dun kacharli dun chotle education kali pula education ke munitum amahan ke thek arni pensi education ke chenglo ude hada pu ha ki thi arni an thi thea ko anta education ke dobom lo puyo from cradle to the grave cradle mane lage ja e pen ja e ke che thap along pen ha kiti kipip dam ahut anta education dulu usi pu la hello education ke la si hala da kipu atum do he ason do philosopher ngi pu do education ke ko pima la si latin alam pen edusiar usi pu nelitum shillong ka porhe ke edusiar usi pu he seta dak plain district along ke educare usi pu edusiar dong choklo ne educare dong choklo ne nil tap an chini permit ki se den lo seta shillong ne tum college long por he long ke edusiar usi pupu CERE yo ke do ta mane edusiar po meaning ke pala da ortho alam the pia bang ke la ke to draw out, to bring out and to foster arlo ke dotang ining arlo ke dotang a quality a gun si ingtan pe wang si la kape metu kape chan kape chok po vale kape metu kape thetu la hello education pula si education ke lalo na pen education ke tok ke lang thek chot nangi pugali la ke tok lang thek thepin atum da education do kok atum do bisaralam neli non education pen politics alam si pula pot hala Maharashtra long a chief minister today. Nelitum isia meeting along seminar tak IAS tu. Amat IAS top class IAS top mane senior IAS nelitum hanangathan ha Delhi. Net chief minister ang bong inut amen neli chin chetini to del chini ne hala hello ke menai pu Maharashtra. Alang liga porhe ke pas ke class flivet pu. Non apia bangge doctor pi neta dolo
Setelah tum along hala kelas pli along bang cing bardun de hala main nail tang chief minister kelas pli wet ke pas ke setelah pu amat le lo thek the pin da ko mi ko marli pulele ta la ta ko chok tu the chok tu the la bang ke se athe ma la ke ka do we ke hala son ye thek dun de ji bang hala ke apu ape tum ben hak iching pa masi than pe me od me pik bang po ya la so chief minister la si class private ke pasta ke min ne chief minister se plang det la non atu bang la ke pas o doctor pu pi ne chi puje la tu bang ke poisa ke chu lok ka karbar bang le claim tu la tu bang ke ka pa chu bay tu lok bang la pu ya la si an ke education ke la lo di la ke ning arlo bang opali arlo pasi pu ning arlo ke do tang quality kape me in tan wan ra kape me tu kape chan tu kape ong tu la hello education pula ante politics ke pilo la ke ilitum jathan bom lo politics pula te la ke Muni da tum itum kisum ason son dolo ke claim nangi son dolo hala ke claim rat atum pan ke claim serak pen kape misen pen kape tang det la hello politics apa ya la pu pulote kamisen pe tang det pe misen ji pulote non itum karbiang long alam ci pudam nang kok lepo karbiang long ba ing long rat dum six schedule area alam ci pudam nang kok lepo six schedule ke itum arat itu na panai pi tribal area pula kadi ke claim a link dala tribal atom fancy claim pe minang po bang la ya dake bang phan ke kama tha ya kama velo bang chema tha at lo bang kama tha tum ki ong su li bang ke adet ke the so su li bang ke ong su li nang tum phan ke la sikidul area nang tum bihe ka khe pot nang tum me thang le chelang pe minut pusi pulama di jong si hala ka chelang pe mi ke tek lo pulote la ke politics ke tek bang la ka chelang pe mi tek lo te dei ma tham tha election na highway lo te po bangali hala ka chelang pe mi tek lo te $60 teng pen chelang pe mi ra tribal atom phan pi thur gram tek lo te la bang ke politics ke tek bang la la election abang ke hai thu the de ji mini ba hai thu ji mini hai nang kok ji da bang ke athima election hai hepin ke ako kam da claim un ede ji ke la ya la so politics la si education and politics la si education ke do vek nang po formal education pu da dolang informal education pu da dolang la pen ke ako isia bang kopia education pu ma non formal education pu da dolang education da formal education ke lage school college ke dun ben ka charli lage formal education la informal pu lage school college dun de pin pen la ka charli long la pen non formal pu ta la pu thak lo ka charli long la pu pi ne pen ka ke thek long pen ke lang pen ke than pen ke charli la hello education la se education che than na ling se ta di munit ke aron jadle nang do tami amunit he no daglo te aron ta alle vede titi na puya non itum sikidul aron me piklo he ange itum amunit tum he no dagama itum thanda alle vede ngana je plan ke alle vede che plan det lo athema itum karbi inglongara tum phandak pithur kram nang popu sigibi amanon ke bongali tum si dak thur kram ho di bihari tum si thur kram itum bang arum lok he lo ke do non ke elitum a politics a leader tum anta mongali bihari phan ka phere pen si ka me claim ke di non ke la pu hala tum man si ka phere inglong rat phan le ka phere nang ka li non ke athe mahala tum bang thek mu nak lo poisa hala tum ong mu nak lo o amuni a phai hala tum ong mu nak lo ke ong mu nak athe ke hala education ka ve atum rat chari rong pot lo ha ke cheng pe la neli ka chini dam ke pen ladak non akenang sot nai bang la hando sir ke dam tang awi ke tum non chewan ne lo apor ta ke dam tang apor ke tum non treasure tum chewan ne lo aposi tum non awi bang ke tum ke dam tang awi tum ka mistake ke chok che ka to awi pen non bang ke tum lason ke dam tang ason ki phu phe dia phat non awi bang ke tum kilang ke pang chinga kenang sot lo lasi sarkar tum mate government of India la pen government of Assam atum nangkar len nili ki thek long ateng nili kang chap long ateng ke la kaita la chesong bom po
arlo song tum tami barat caria song tum tami cesong bom po hala jakong gace hanga hut hala bangso jakong gace hanga long si la government atung ke war sign ang chuan dari tisa la si la bangso war sign ang chuan ke la negotiation long lo lamdon gace tokolong si so awar sign ang chuan dari ti apong tinta nang li da thanwe lo more power jakong di ele tum hala papa huda theklong lo waling pin long ta neli da porhilong lo a step closer to autonomous state pusi hala waling pipilong ta keto mane autonomous state lele choran melo tibok hetlo autonomous state kelong ya phanaken kam tibok hetlo pusi hala da waling pipilong ta keto amasi hala ai koda phi purhidun lo autonomous state alam theke isi ta gesa laga neli long non tami neli long do alam don pata ekor long aso alam don hota autonomous state alam thiabe la pen hadak bangke panchayat la sidul arlo ki biun e popine ne aja kongsinang jokdon ol hoda bangke la si phere meme tangte non ilitum che song mom lo la pen la bangso ka che song lo itum kati ku ke dia phan ilitum ala negotiation lo kono la pen acha so long tami ilitum kopuson si ilitum la ka phola dun de det ko what are the measures de la solam bangke la ke formal education karbar lo anja dake formal education polo te hala law pe nichini nai matidi more power pu pi phan lo di what is power lo pulo nan kachini nai ma negotiation hala da government of India long kaching ki lam che dan dun hun itu ka che dan dun je to bang chini nai itu more power si hang lo pot 6 schedules autonomous state si hang lo pot ande autonomous state pen apot ko pia power lo gelong lamang chini nang po am pen power pu ko pilon te bu la sa lamang chini nang po la ka chini ne det pen apot si ASDC hota hala department thom kep van det lo la si power pu tin kok lo department thom kep van det lo la si power pu lo se ta hala agreement lo hala Schedule amendment along ke tok bangge na tum lang tha haladak akijut si alai na bangge po hello nang tum department thom kep apanta aron kaselam ji aja kong dulu pu ada ketok you will have the right to make laws for the 30 departments itu hala hilo power binong lo hala law kaselam ji aron kaselam ji 30 departments apan thom kep a department aphan aron kaselam ji a sitin a department aphan aron kaselam ji ajak kong la hello power la amat itu cuma tatu pilo 30 department one that law amat aron bang silam tu the that kangjang la ya alama bang pulo itum power ke nang pidet lo amat power ke itum ke en tu the that lo ASDC hota en that lo la pa yo ke plang bang ke la sinona bang ke hala 30 department jitu laso ajakong additional power pulo hala dak 6 schedule long ke adu 1995 long de additional more power mane additional power jogdun thulo lase hala 30 department non he jogda dangli pulo hala lo ka selam unji ajakong hala power lo hala bangso lo selam de rason te non la dak voreng ki pia jakong da undet ko ne chinya deng te da council ben third grade la pen fourth grade an ke da undet ko athema dak 30 department bude doping lo itum dak education pen chenglok de primary level high secondary level la pen medical pen chenglok irrigation fisheries doping lo dak di ason department doping lo sitamen non abangke alo abang salam le dia amasi non abangke hala state government dum kache pon abang joy ki la pulo budi alam lo nang ya alo salam le det lo ke Assam government alo si entu bom lo ke kipu ke power long lo pulo ama power ke ene del hal Assam government aron bang si entu bom lo amat Assam government aron si dakta do pojo amat bang Assam government ne ke pon tu yo ke lo la bu yo itung ke aveden lo ka aron silam de sunde ponu ne de ti lo la dak pen la si cari po la pen dak appointment kado ka dak pen siklem la ke formal education ka ve podo la ke formal education pen law po alam aron po alam ka chini ne pot la ke and these are non la so 6 schedule ka men along di ala additional power jitu la 1995 MOU long ke to jitu la government pen ki pitang non hala sorting pulo dang te non da lo chesalamun la council itu chesalamun non da te al so MOU MOS ke dolang ke te 30 department alo non da un te selamun la council itu
Ako la 30 department amang chok takali lang. Education department, forest department, lapen land law, Fishery. lapen kalilo land law lapen kopi mer jong eson dola la an ke aprang ben na do ke lage MOS MOU che tok te aprang ben na do lage Inherent subject la si hala bang ke non ta lo selam bommelang seta bang selam le de lage kere busi chitin la election ke politics ke thek bola seta politics ke thek ben na jo akar bi tum bang ke chipivir chu det la te politics ke thek kalilo la bang ke kilu lo la bang ke kalang ya la kiro pilo sar ni non la ningwe youth penta puthonang represent nun do pose bidasing terang asalang ni long sedam tu po so pinang ni long tu po la si non ile tum owe kimi puna ko po youths ongdung ile tum theklong ladak ile tum karbiang long long malo pinangan asong tum bangke organization apa sih pudam lo social organization penceng lo kapre gampang asong tum tame ongdung atum bangke ongdung puna kok de majority atum bangke cini lor setame ake nonasi dundong ti kali magalang di lasong si setame ajak pinangan organization tum bangke ake mi ake engkam long si kidun la thelong dak lang no tang de labangso non ke Charlie ke dolo ajak tum bangke mopen formal education bangke dolo setame hala ake mi non itum ka do ka beda chini lo kar biang long la pen NCL sara to mana chini lo itum kar bia tum ye kisung lo putang non chini lo seta la so ka ake sung itum ka cepat jog je phan kopia ke engkam lo itum ka che jor nahi hala so ake engkam ka che jor je abang ba ka che jor je phan bang un edet ba thek det ti kopi la pen ko son lo la thek det tangka ki hunga potong che jor thek det ma ake mi akam ke klem long mate non ke do bom matum ruling government puna ko tangka mahapen ke bai pini lason pini pera joksi ilitum ongdung organizational leaders tum mang ken kam ke mechi jorno thekhen ma pi puji lalon nilihin pen ke jong nan ke lalon mopen sar dal tum than lok ladak pen education mane inning ar open ke thek than thekning ba pachini thekning hala hello education asi education Pesinile pangmadam po education podang te la imenata thekning la foundation ko sonji kuri ma mission ba education hal ta ke cinta ke nai kali masar lalo nangli foundation le mission bo education da ke mesi bang po batai number silo hai pas mo pe nangli ko ni phanang puthulo la non ke dobom anu tin bang pu mane ko mane organization lo ason education ke dolo oi fisita me akheno to warang si jerap dorong ba claim dorong ke la putang de alang tum halak ke thek education hai ajakong kopilo utilize thek den ma theory puri chot ma si hala ke claim ke dam nai along practical long ma ke eden ma lama la solam da bang lo non bang ke mate ka porhi lo chini lo setame hala tangka long se compromise la solam da bang le non bang kopi pui nang li la solam si nilipu ge lalo mopen saral dum han ethane paklar daglo education mane chini pa mekani ining aropen ke thek labang sardang than lo formal informal sarmo pen than formal education bang ke lake kenang sot ke thek hala bang si jitu mo blo ajakong gela pe jahar jakko budam mele budal kali masar formal education hello asila so jakong ko mane bang puje organization dun kokpen kopine elang tum ba nani tong jahar jak rong ma kusini lipen jong dam lo he tase ki me education bang ba kichini dun hala bang le bang te alang lita aki me towar education si bang poma kusini jong dam lo he tase ko mane mo pe nangli pulo sir je ko mane organization dum do bom hala tum bang education e dolo stame kopi posi hapunat dun ju tikik lo oi piso claim dorong tikik lo tase pul he nilipu dai me lase education bodan de aki me fansi mathana po aki me towar ko nama education raja ko ngathi nailo nangli lo le ko pini thanji butami aron alam thanji buta education nom si bang politics long le dami tami education hello aja ko ngathi na de education ni nangli le hello aja ko ki waing ajat ason amung le claim tami education ban si bang po asi education humu ke thek ke nak sotlo la pen la so education thek pen ta utilize thek nang po anu tina bang putami anti mo pen sar pon la so agun bang ke ni aro pen ja ke miss masi thanang ji education ke degree ki dolo
hal so degree bang ke je paklang te khide rata pan than te khide budang de la ta kan hok do la mo pen sardi de mathan la lo ni jong dai mang ke education important big la lo aja kong the nai lo si pudam pan ilin pen la lo ni jong mang ke to akero pilo la si nalihin ben dame toklang hin ponon na pen aja da so namun dame ke charli ke do bang kenang sot la kenang sot no we ke mi tung ta la pen non bang ke isi akoisona ru thupo chethan pon thunang non karbiang long ardo ka cheplang hoya lam la pe nut bahini tum pen lam kirib dun long alam ke lahen lo non malom kongres atum alam se bang thulik ba jai ka thar ke chobai pik jai ka thar ke PHL se atim dum ke ka chobai lam lok si ke than la pen la tum ke la pu kalili kalang lang se rat pan ke pamang la hai se koi bang lo he la si nang li tame opini rat pan ke pachu bai do numa solam ma ni linar juna ko posa ni lila salam charjul arjulom bom li tu medi ni li pandet de lo APHLC tu pachu bai pik ko bom lo he la si ko nan ma pachu bai ni la congress tum tame BJP tum tame dak open feel along le nang hang de tami mic pen jok ta nang pai tek dun long et na ni tum an ki kitab che pon pa hai hala congress BJP tum sita kitab che wan dei ili tu ngi kitab pen si than ke mati di a kitab che wan la si ni tum a kitab paragraph 2 sa paragraph 7 pore tum pu bom lo la paragraph 2 sa paragraph 7 na bang alang litum ko kapre ka kitab dolang ma chi wan no nang pe klang no ya nang pe klang thek the ni tum le pa chu bai ga li lo alang litum se pa chu bai lage ni tu kitab pen si pu gen te ni de kitab pen si pu be non ka ninge lama lama ta kitab pen si ne ga ninge kan te edusiar bu pi ne alama ha kitab long si dole la ne le ga pin chong li le la BT por he tum arjudam non jo hala BT college BEd college long nang tan bu ga la tu la san la he la kitab pen si pu nang pu la sini liama ta kai la itum mana pa chu bei pu ke la ke hala alang litum rat atum han si aku ko pa chu bei tu le la ba ye alang litum si rat apan ka pa chu bei tu le itum si ka pa chu bei itum pa chu bei te ha wang ham nun yo si tong prong na foto ta nang patuli do na mic pen da dei dia kali mala mic pen nang pa record dun dia na a kitab ta chi wan et nun ni tum ta kitab chi wan ko la han le ni tu pui kang tung yi ke rat tum ta la ke chi ni nai aku rat tum na ni tum kitab pen Singapore hi si pa chu bei pu bom lo te an pon ke hala bang mikir okora pu jo hai la son lo je plang bo lage la tu ke rat atum da lage non ge kroi krelu ni ga chini ge karbia rat inglong rat tu ge lai hu ge kroi krelu lage yong hele bi congress BJP tum pa chu bei APHLC tum pu bom sita alang li tu ak kitab je wan thek det ke yo por hinun he hala rat tu wa yo la dak si son si ke top yo sita la APHLC tum son ning ge rong yo pu no ne a kitab pen la si ar ke dam tang ta me la CM tu le ram rong hang ake hai ta me ning je lo la 6 schedule da duplicate tu ke pura hai de la si 6 schedule original duplicate pu dolang mana hi ta la duplicate pa che wan tha tu le ram rong hang ban hai duplicate a 6 schedule pa che wan tha alang li che wan thek se de jile duplicate a 6 schedule 6 schedule constituent assembly si ka penchong no non itu makam ka leader lage non a phige kapahe no to do lage duplicate po bangali lage ki punang ye bange duplicate po li lage kapahe no to do lage non a phi lage ni tum APHLC dung nang ni pu bom lo halo original bang si nang yi pu bom lo ni tum bange lagi duplicate po bangali award alam tema si kaning ye chok che det lo la bangi na si la hello la pen mo pen nang li tu me son lampu hadi lo tek ser bang sita kachini ne ben ason poisa pen na jok pin ni pen na jok amat ruling party along dun po ba jada ruling party along le ken no ken kam se ha congress long ahu sita
Congress long ta dun lo, BJP long ta dun lo, la aka hinwa kam ta claim dun. Alang litunge matha nili lasso kam ke claim ke nili ga matha ke lason ke claim dun ke la democracy pen election alam ka chini netu. Democracy pen election ka chini ne pen a jok si la kai ka cheplang. Athima alang li ke contract ke long ye phansi dun lo. Bill ke long ye phansi dun lo. Seta alang li ki dun pen a jok. Hala rat atum ke misen arokom kumarli alang ni de ki dun ke jo. Pusi bang matha det po. Lason matha bom pe ma si non ke ilitum chini et lo. Lason matha bom pe si National Party long ki dun. Pulo tang te la ke abinong ke Bongali Bihari Party long ki dun. Jeplang dat ke di. Bongali Bihari atum han ajak kong ki pidun akam jeplang dat ke di. Ande hala lu tek ser bang zeta alang li bil ke chelong ye pen a pot. Hala Bongali Bihari atum ajak kong kapang tang dun pinchong dat ti lo ke. La hello non iltum ki sung ke. And non chochelo ajir ki sung ajir ding pik lo. Non ke sung thu mu chot lo. Hala election ka pedo a ron le ka selam ha hedet ke Bongali Bihari tum han ka pheri pen ne jok si la non BJP tum selam ha hedet lo ke di. Selam ha hedet lo amad ilitum lo tek sera to bangta bil long le de jimene pamahadak dun thu bom le. Amahala Bongali Bihari tum a political party mani pang tang dun thu rong lo. Ange la hello itu inglong a rat dung ki vir po. Ange hala non alang litum bang bil ke cholong dun po mene he. Seta hala mo phi asu po to mangela ke kam le chohang nami puta Bongali Bihari long se alang litum dam nangji. Loan le chu enemy te Bongali Bihari long se dam nangji. Da Karbi Anglong arlota. Alang litum hala Bongali Bihari komanya das fansi sar pudam nang po chordong dam nang po nang te tiklo sar ho pusi pudam nang po la puyo la ange banghala Bongali Bihari tu mangsi EM pu ing nitan ji ke ho CM pu ing nitan ji ke bang la puyo ji ing nitan te punan litumat ilitumat hari la ke ing nitan ve po athema a lo tengke non election yong si thur dun long lok council election long ke chiatum Bongali Bihari atum thurdun long lok pulo tang te lo tengke alang litum CM da man unlu kali magala CM man unlu alang litum lapen man vek pu lagi alang litum non jong sila jersu ho e phan haidi poisa sung ong pamat dun bom lo te di la ke itu ke cheplang pe lo la ke vira kam lok lo la ke kalang kiro pilosar la pen ladak inno da korti na chening rido yo bol chak brahma po please with English and Hindi to start ho as English na sabso than som bolo tang te message bon ladak na chening rido na brahma bodo korti ro ko ada yo yeah English pen sabso elaborate chom son today we are talking about education and politics. I have been saying that if we have to talk about these two topics, then we'll have to know the meaning of education and also politics. The differentiate between politics and education. Not difference, but the meaning yes. Definition of education and definition of politics. Education, the word is a Latin word. The word educiar or educare. In Assam they call it educare. In Shillong, when we read in Shillong, we pronounce it educiar. So educiar means that everybody knows. Everyone has got their good quality inside already in the mind. The work of education is the duty, a function of education is to bring out and to draw out and to foster. That is what our educationist philosopher has said. So this is education. So education, there are three things I think: formal education, non-formal education, informal education. So in politics and in education, education starts from cradle to the grave. From the day a person is born until he dies, he
gets education. Now, it is not very much necessary that a chief minister or a minister or a leader should be formally very much educated. We have heard that the best chief minister in Maharashtra passed only class 4. In which year, sir, can you say? I don't know when it was, but we were told when we were having a seminar in Delhi, a senior IAS officer had told us that it was a lady IAS officer, she told us that the best chief minister of Maharashtra till today was only class 4 passed, but he was educated, not formally, but informally and in non-formal he was educated. He had a good quality. He had or somehow his good thing was brought out and it was made bigger and better. That is why he could be the best chief minister. Now it doesn't mean that we should not read them, because all people do not get the quality like him. So we need a formal education and to be a leader, because we will not understand what is law. See, the Bodo people also thought they have brought more power. They have brought more power, greater, they said like this. In Bodoland also they thought. And in Karbi Anglong also they thought like this. But when they signed, in Bodoland, the BLT Accord in the BLT Accord, something is included there. They said that the conduct of election and preparation of voter list of the council will be done under Panchayat law, the law of Panchayat. See, for an autonomous council, what is autonomous? Auto means self, by myself. The council can do everything by itself. This is called autonomous council. Territory, you can say autonomous territorial council. See, so the council has been given the power to make their own law for conduct of election of the council and preparation of the voter list of the council. Because preparation of voter list of the council and conduct of election is the fundamental power in the 6th schedule. So this is like it is a basic structure. Yeah, the basic structure, it is fundamental. Now the fundamental power itself is taken away by the government of Assam. BLT people gave it to the government of Assam. That means they are because they did it because they do not know what is law. 6th schedule, they did not know what is 6th schedule. That is the reason why they signed it like that. And now also still, now it is more than 20 years now. BTC has been there for 20 years now. They have not done that even now. They think that it is not necessary. They thought that winning of election will be all right, they can do everything. But even if they win election, they will have to do according to the law. They cannot go out outside the law. So now, if they win election also, see, they have already surrendered their power to the government of Assam. Now they'll have to do according to that only. So they will win election, and then I think somebody will allow them to corrupt as like before, and then with the rope of corruption they will be bound, and they will not be able to do anything. That is what is happening. In Karbi Anglong is the same. In 1969, we demanded, we said that in 1969, we said that we did not want separate hill state. We did not want even autonomous hill state. We were given autonomous hill state. We did not want. Our elected people did not want. But they said that we need more power. Instead of autonomous hill state, they wanted. They prefer more power. Yes. They preferred more power. When they took more power, very funny. It's so shameful also. When they took more power,
they surrendered the power of making law to the governor of Assam. That means to the government of Assam. They surrendered. And they still call it more power. Actually, it was less power. See, this is because of ignorance of law. Ignorance of law caused by lack of education. This is the thing. Lack of formal education. This is the thing. So this is education and political thing is very much essential. And politics, what is that? Politics, too, we know. Politics means to find out solution for the people. Immediate solution to find it out. This is called politics. It is written in Introduction to Political Theory. It is written there. We can read in college also about this. So both things, education and politics, these are connected. We correlated. Yes. If we want to be a good leader, we'll have to know what is also politics, and we also must have the real kind of education. This is the thing. So, sir, most of the people they think that just the meaning of politics is to contest election. Yes, they think like that. Sir, please would you elaborate it once again regarding the meaning of politics? Politics and election. Yes. Election, according to the law of election, this is the law of election. It is said that election is discussing, meeting and discussion to find out, to point out who will be the best representative for us, our representative, who will be the best representative. This is called election. But in Northeast India, among the tribe people, either in Nagaland or in Karbi Anglong or Arunachal or in maybe in BTC area also, we call, when we say politics, then politics means eating pork, 2 pieces of pork, 100 rupees, and then betel nut, tamul pan, and then getting 100 or 500 rupees. They call a bottle of wine. This is not only one bottle. We don't get even one bottle. Maybe half cup of bottle. That they call it election. This is called election. But the real election is to discuss and to find out the best person to be our representative. This is called election. Okay, sir. Thank you for your this one. The meaning and the term politics. You have said it very clearly. So I hope everyone will understand. Non ma ketum dam to pilo nang alang li pen nang chuning ri do kok posi bodo korte pen nang li pakla don theka pora kero bi parpiglo lasi non ilitum apa nang ipu maya jong li than to yat lo la pen non I make clear, there's a Boro friend that the law for making conduct of election of the council, the law will have to be made under paragraph 2 subparagraph 7 of the 6th schedule. This is the fundamental power of the 6th schedule given to the tribal people. Okay, Robi Parbilo sir. Lasi nonabang kachi koi siroi poson si bang lo. Congress atum non lom itum phanang sorsa lo lapen BJP tum phanda sorsa lo he. Lamang sida ahok ka bang itum lang nang koi matidi. Ahok court long le dami sida itum evidence act bodui evidence act ateng section 3 ateng pensi hala court long tame judge atum ponon tame ba advocate atum sida ko PC ke claim ke da mahala so ateng si reply pi nai judge ateng no lason si non malom Congress atum pupo BJP aphan latum si uniform civil code ke pachun po lasi Congress aphan si vote pina po si non lom latum ke dam lapen APHLC tumle kuna si ke high cry po la pulok non latum ke tanam APHLC tumle na si ke high cry po ke che tumne ke bang vote ne ke dun de le jar le po si rong latum ke
ke thanam lok lo lasi non kelang naya bangke tum kachini naya bangkala halo ente uniform civil code itum Indian constitution long article 44 lang dam lo te kumar tum sike pinchong non te hala bang non ke anopa ka bangke abe anopa ki thip aburi ke kumar lo ke thon ente lasi non kelang na pukedi kumar non te lasi tum chini non mat google long le tum dam seta net long dam ta chini ji hala bangso article 44 ke lake hala bang Jawaharlal Nehru ne first prime minister ke do hosi bang hala ke jok lo tum klar dak chini lo lage non lasi rong atum da chini nei dei la so bang ke congress atum bang nok pak thip lo non bjp tum bang ok chong than pu po bisar lo he yo lasi bjp da chok chelo seta congress atum ke chok chi thumu cholo atum ke hala tum jong si hala bangso article 44 jong si pinchong si dat pote pini bjp tum ne la so arone pichun joplot po lalu mati alam ke lasi nona bangke a hokalam chini na ko ya posi a hokalam chini ji pulo tangte non ove ki metum bangke internet ki lu damang ke nang solo ai tum rinang ji when was article 44 inserted in the constitution in the Indian constitution patame or in which year article 44 was introduced play tum ridam tame google long la lo ponte ke chok che bang nep long poi tum bang non lo mangi congress tum bang la sonlo se thanam lasi laso putha ke tum pulo in areng lo kalam da two faces of the same coin de poisa ariski adugle la puta palin phakta ala puta same lo la pule phale phakta la puta same lo chingbar chelo la tum ke lasi nangli hin ben pilo puji ko so bang lo 244 A kali la 44 bang uniform civil code momen eli 44 article 44 congress atum bang ka anopak pinchong lo thip lo aburi chong lo la ke aprang Dr. B.R. Ambedkar kasalam hot ke top hot a draft hot ke la 44 bang ave ne li ka chinia tengke ave la amat si Congress ta Mohila Congress atum pusipu. Mohila Congress atum pressurize for it pu. Mane pressurize Ingraji kopoloma Klembor Iveret pu. Mohan ke Jawaharlal Nehru aphan. La Uniform Civil Code pedo vek nangji. Amat si Kopulon te, jo ange Mohila Congress tum si puwaret lo, ange Jawaharlal Nehru te cekroi dun nangkok lo, amar hala kapre katu manta asai jok je ka cekroi dun pusipu. Je la ante bike biko na muthe allo bange selam tame selam le tame la mo pialam lo, puson si biko pusipu. Amar sela la 44 bang hala Uniform Civil Code alama bang topon de selamik nangi puali selamik nangi puali mo api nangi ende sela pasela mana wo son si ke top pusi pala so son si top det la ai la ke hala dak ke top vek lo nai tu mala internet long le lang lo te thek long po Mohila Congress tum si arlo so tu pelo Mohila Congress puta pupe seta arlo kalang po la ke Mohila Congress tum vek po Mohila Congress tum pressurize pare posible la pensi ke sela anke non ke cethana link sita Congress tum si laga ke claim lu talang lu lage coba bidat ki lage coba bi la internet long talang de non ke Congress tum ne tum APHC pan pa coba pu yong si puan de akitab che wan le no ne tum ta che wan le po che pe klang anak lang la mo ni taw ni thap ma ni tum taw ni thap ma Congress ni thap ma ngala Congress do mage non karbiang lo Congress alidar do mage ake ongke apra ake sara to mang ne lipudam de seta non api ki du na to mange la ga puchon phit na do di la poisa dugason la puta chengbar lu oi an be la to mange akitab ta thek long le lang mene la son na to bang la si alang le to mange ning ye tar wa re ti la si rada to mang kapang mang hu le lo la ta Congress chúng ta kapang mang hu akam se claim anon ge Uniform Civil Code tang ho dang do po ki pu BJP phan vote pinang ni pu body la ke kachepe hai ya phan chot na lo bang BJP tung le pin chong ali Congress tum sia pin chong
lagi BJP tu nge bang rib dun lok lo bang miong chot ko pula la tu BJP tapi trong dah hong ke yang nun lok bang BJP tu ke pe phobat nang la sa tribal tu man pula bang ke non nge de uniform civil code lo te arni siata pula jok ta uniform pula te ejat vet nahi pula mati di ange civil code ejat vet nahi pute Krishna Bhagavad Gita long pilo man nge hala lo ke dampo di hala bang la majority itu man ke halasi ke enlo mati akas do bol ke bamun akas do shudra khatriya akas do boysho akas do pen shudra akas do non karbi itu ta cipudo nang kok pon ke itu ta bamun komad lo khatriya komad lo boysho komad lo shudra cipudo nang kok po karbi itu mang bong ta tribal no mong ta anye karbi itu mong ke bamun ki nutawe bamun buke tribe pinake lage ajha tum bole inti ka thar tum le inti tum le te bamun pe lage kali ke lage hoki pachu bei ke lage inti tum le bamun kali ke bamun job si inti tum da bamun bolote lage o vi chelang na anukan ingchim bamun de anukan ingchimbo amek tha te plai bo di hala tum ke inti tum le te anukan kang chimbo na lo du di amek te plai bo na lo du lage kali lage itu nge piopot lo athema ingtia tum seta lage Mongolian binakente esi itu nge Mongolian aris ke bamun dunge bang Aryan aris ke lage Aryan ajati ke lage jat alam binake lage lapo itu nge bamun ke ave na ben khatriya ba ron jedan thek pi ka tum body karbi itu nge ron da jedan thek the di kali mangala ron da jedan thek the bang UPDS tum ninge hala di masa hot aron hun ningalang litum ninge dodun clip nang kok loge kali mangalang di amat karbi tu thi nang mare loge ye la purio la pen al patai lo karbi tu ron ke sedan akhai kali ande khotriyo ta kali det lo boysyo pule lo lage business thek pik nangi pul hai beha bepar thek pik nahi karbi tu beha bepar ta thek the dukan anda chepere ngune di karbi tu ma dukan si che dam chot nahi puili ke than anda dam de karbi dukan dam de non da diphu mata neli moheta dam ar niwang da neli tum dukan dam lo de neli atur kimia dukan lage karbi dukan bon neli hadak si dam teti hala tum nang ye than no lage bang wang bi karbi tu non atur kimia dukan ta melep pi non ke cream sim hoy loge kopi bol cream sim itunge business karbi ke business anam chini ne det kente business anam chini ne det mat itum boysho te cheplang dun ne boysho cheplang dun ne boysho kali itum ke business sekte la penomat itum karbi atum dukan ta itum kapivira kam si claim dun rong loke hadak che nam dam de det kente habang atum long nam dam rong te tigen non andal pu bom lang kente haladak isia karbi atum karbia injir tumbang dukana ke mepi cingpulo pe lok si ke jor hala handloom and textile office adum hadak che bor si sedet ke karbi dum tek long lia dak dam de ko pe bolo ke dam de ha ke dam nge nat lo hodak ge hala marwari kengja tum ke jor dukan si jase men ke nam dam kente itu nge boysho ta kali ante thek thi tum nge shudra ante ke plang nai karbi tum ke shudra polote la ke खेती के क्लेम कु नो पाक अकाम लोक लो लगे इंहान अकाम लोक लो लोंगले अकाम लोक लो लपेन खत्रियो पेन बामुन तो फान का पेरिंग मेजिया फांसी लातु में के दो चोट पुसी हालांकि मनुस्मृति लोंग ता किपु अंदे कार्बिया तुम के ला बामुन पेन खत्रियो तो फान का पांगरेंग या फान लोक तो इली के क्लेम नंग पोमा कली के अंदे लाता लापोट इतुम के कार्बिया तुम इंग्लोंग अरब तुम के इतुम हाला uniform civil code along ke itum ke che plan dun un elo ka che plan nan lo polote itum akhai civil det polage la te non ki pu ge anta uniform civil code lote christian atum phan perem un po muslim man perem un po la ke hala bang ki che tum ka chal ka bot masila solam ka ningye da amat karbia tum
Inglong so tumta la Christian kalidet ba Muslim kalidet tumka ahok lo komarli la tum pan pivir rai pu pon dun anak politik pu tu aya to ke dun le lo te ame thang na vir po ba ke ka etek ke Christian bukan dia binong ke Akhe bang si bang kelang. akhe bhan si bang ke etek hi bang ke etek bong lo la sikali pu ne jom sikali pu nante pia po si hala tuning het suri sira pharo ke thomra Plikebra po amastor e point lo hala suhut karbia dom pan bang pokebra sirkep an pichot ko pia pot lonte pi dameli itu man pi polo ne pi pede athima hala loke than po akama bangela ga bamun tu makam lage lasi karbia to man pi pede inglong so to man pi pede lage athima ne liha Punjab ke dohut Pathankot ke dohut dan nili arjulo an laigo alam nili arju titi nili OSD bang OSD officer on special duty nili long na do na bang alam li pulo sar lu ke than ke bamun dum si than nahi le bu ke than kaman ke bamun dum si claim ji le ne tu karju itum ke karju dun chot nahi le pu na thak bang la si non dak itum manda bang master kam na nang pipedet lo ante ande itum uniform civil code ke lo ke ennon lo boleh no master kam ke innut ta cholong tek thelu dage nang pipede khang jang bo bange apen kama ke mi an ke nang pipelu hala ku ke ta pinini las kopulma kulia kam hedi ku ke tak ta cho kheti ke claim na chok lage no ne lage ne mata claim lage la thui lage claim nahi lage itu Mongolia na khai ke lai hui ke tum care ke lagi lagi mission kam lai hui ke setan non hala tu ating ke ceplang nu ji pelotan te itum ansi la ake akasaur akan ke claim jot nang po hala bamun khotria tum ke ingni lun ben si chunang po la pi ala to ma lagi itum che kroi dun ne seta che kroi dun ing tung te setan non jong si BJP apan pape hai tu lilu pulo tante itum cek kroi dun de lilu cek kroi dun vek nang po lagi phere me mia kam to sa kero paper pik lo la sa por do lo pon non isi question itum che than che mum pon la pa ju pon na la si an si het congress leader lo bokajan eli yang campaign jasimet dor bagure constituency ben lo alang li ex education na iam ke man tang banglo ke hai rotoning ti kaning jalam la si APHLC tum pilo ke claim thek la so lang si alang pulo APHLC tum ki thana pa chobai lo rong dam po pu la ha si ratom phan pu ke palu kam lok pu to inde congress atum ni non position arju pu congress atum ha drafting committee seng that pen constitution pangdak that pen 1950 kai fake constitution ke en pona amat peta congress ni cari lo la tum ante non itu APHLC ke 2019 sigi ki pareng thu ni non itu ma bangke council da indi itu mingi long lela abinong et ke la solam bangke ha BJP ase kar nei APHLC tum han pilo non tonde non arju ponde po congress atum to 73 years lu 1950 pen penengan 2023 on minus zero te kon lo 73 years 73 years ang bong pen karbia tom pan pilo congress me claim pi lal sar non nang lipan ke claim ge hala siksidul a power ta che yordan lo long later karbia aron en nang ji pulo siksidul la tengke la ta che yordan lo 1953 ningkan Assam Land Revenue Regulation si endun wrong lo hala bang ahomatum ke chetum aron si endun tu wrong le lo amat karbia tum apata ke long tan an la 1953 Faruk Krisir kebra pokebra ke thomaningkan jak hong po in koirai si aprang karbiatum karbia rona tengpen kukia tumta kukia rona tengpen dimasa tumta dimasa rona tengpen khasi garo tumta khasi garo tum arona tengpen syama tumta syama tum arona tengpen pata ke long tan an ke la Congress a council itu cancel pi lap hala bang sorry kali makalang akitab le celang non BJP APHLC itu ni thapu body akitab celang non hala code along the code volume 1 long tak ke tok do le la mudha dak tok dak di son si nang tu apota cancel at lo pu ge hadak tok ti lo athima ain pinake aron pinake di
la si aron chini ne lo te lage itum han cancel lap lo puta chini ne ka cancel lap apot si non ta wrong wrong asar atu mamata pata ave punang tukok lo wrong asar tu mali si pata ave dia jilang alang li si pata ke ron bang le lo de alang lo akar bia ron ting pe an men kar bia ron ting chewar ri pusi pugenda sik sidul ke war ke matum lo kongres atu ante ane miditum APSL si tum ke office ta nilong le la kolom da ordling long le la file isi ta ordling long le la ne tum bangke nang tum file ta ki ot ta kapang bu tu ta du tu ulo ro ko matik tik kalang lo 73 years lo ke 73 years lo ke la si non hala 1970 ningkan February 4 thang 4 arni autonomous hill state ke var la so a resolution a file da non council long avi kache therak si war fit lo bola la tu kalang lo congress si war fit ke la kache therak engke la amethang malo ahut si education em da long lo ma de ro tonin tike hala so alang li dobong hosi tet ta ke wan lo la pen SIU PIU ta hala so si ke chuwar lo kalang lo data ande la ke congress dum lo congress ni lingkai da pupelang sita me ani si APHLC phana ga sorsa ma sinelita ne la kalang lo la ke ini tadi kau teron he ni muason la roton ing tiga seta non ke alang ka phanda thanang ko ni musu po thanang kok lai jo na tu ke alang li tu mohsi 2012 aningka congress ke 2012 ante bang Faruk Replia master appoint lo alang li tu lalu tu CEM ke lo Joyram England body kalang lo Joyram England alam itu bang Faruk Replia master appoint lo bang Faruk Replia bong pen karbiatum bang trok nerkep back pusi itum apan nang pacini kumat lo lai claim congress atu bang Faruk Repli ta tribal sai se nangi karbi ke bang Faruk Repli ang bong kom nei se ta karbiatum bang Faruk trok si ke karbi nangji bang akhe tum han bang akhe akapre ka tribal tum han duo e de pala tum han pi de tapi karbiatum si duo nangji non ni karbiatum ke long dun hala bang suhut trok nerkep kumat lo lai claim congress Netum APSL si itu nam panang putot ya kama bilang no nama ki. Aku itu bangke kacip pindah kuhan kali he. Ili tum power bang we pinta me ili tum ke ana mehir jume pen lapen constitution pan kaci kilo lapen nangli nangge Japon ke mesena joksin ili tum paragraph 2 sa paragraph 7 6 schedule teng pen voter list ka selama ja kong da high court pen cuman delu. Lain tum counseling ni long lepin lo lagi. Kalang nomor di sana. Lapen non re-election alam mate la da non da high court long si pending lang la so pota non da case do bom lang hala kamini tum chi dan bom lo lapen la son si nil tum bangke karbiatum thek nangji chini nangji aron atang kado kabe pustame itum awareness pen cheng lok aron alam na tum bori pon bom lo congress atum pini konan na kita pot pon lok si lam ke than do luma abi alo ha congress tum hutsi master appointment ta a state government ban chipidet ke pidet lo halaki pudam ke pension ke longji aphan pu pension ke longji pulote appointment ta government si pinangji pulo amat bang state government ban chipide ante government puga chini ne podlobo government puga mengso pine bongho sitin ko ko Assam government des in government ma Assam government ke India constitution men si ke manlo Karbi Anglong Council a government ke the 6 schedule pen sige manlo constitution men lata ante as 6 schedule a government pen ka appoint ta lata government sige appoint lo Assam government lok che point na kama vilu Assam government tum appoint nang ji po alama vilu ako non son se Assam government lok se je thonam thuyat pote 6 schedule pe la council kikim na kam se de lo ande la helo ka chini ne adim lo appointment ke nang ke claim nang hi ke AG office along si ke claim dam nang hi la so kam ne tum da government lo pusi pachini nang hi ne tum da government lo constitution man si ne tum phanang nang bi la ke constitution man ki bi government ka leader lang ma
ante lake kachini ne si Assam government panci pidam rong amethang nuge government kali pujamat hatu rong la solam ke do la solam abang nanga pamanghudun lo asa council service apan ke foreign service pusi kachitin foreign service mane fundamental rights fundamental rules FR pulo FR along pi negato foreign service pulo te government a service binong pen DRDA long ka ke claim dam DRDA ke agency upon halake foreign service pusi pu foreign service bane foreign country ke dam nahi po Bengali foreign service po bang amat si Assam government amunitum council along ke wanglo te foreign service ke dam lo pusi kapaje thang se ta kali lage government pen government si wanglo muthe che lar chot pona da ke council government ha da ke state government po bang lage la hini da government lo ante itum master le itum council le appoint sita la ke pension ke long nanji ke a right dolo lake a rule dolo ke claim nangi ke AG office afansi ke pudam nanji la solam na itu AG office ban pudam de amat Assam government dum pa appoint to roman non ke appoint di master ke appoint di aja kong anta Assam government pa GP la itu kumar lo bi lage congress ut lagi BJP da wang belang la suhun ni ka chinia tenge congress usi claim lo la ange non BJP tungga lage metu om jot lo pulo ne pilu ne la tunga dun tu toy khang jan to peneng we apor dolo posi non iltum APHLC phan ke jong hele nang pusita lewi athema government ing nilong le pela la pe non tum rat phan tuning ri bangala halo itung phan nang pang nilong tha APHLC tum thek ma thek thema mo apor jeng than ko la halo la si rat ilitum long do punitum dai ning the la pe nang le tum phan ason ke thanaya son do ansta me aron panel tum ta on an bori pon po la pen abang putin ta me inut bahini le thek chonaya ja alam kali il tum atok anu an ta me aron alam bang pacetang lab ye pansine tum ta bori pon asi ning binang ne loi tum aron pen tum chesong thibunang la si pene we talk show on 6 to the Constitution of India and Autonomous State 345 episode long nang sitong dun ake ai sarjai ka thar retired IAS officer nang li phan puthot choro thulo sar ke bang pon pot dak nang li mission alam nang ke than dun pen rada phan aning pathe pon podang phana kiro pilo la pen ake hai Vidya Singh terang alang li tame yuda hin pen peneng wis le thos tame la dak studio long ke pha pen nang chetong dun pot nang li phan tame akiro pilo la sinang ke lang dun na korte la pen jir tum phana tame chuni rilo nang le tum share itha la pen labangso atok sunil tum gibi bangala helo iltum acher sunat achatai along pendame aron alam niltum karbiang long lapen and hills akarbi lapen tribes atum phan an labangso birta ke me nitum ladak pensi pacetang ponpo lapen labangso abirta ke me aron alam kado kabitum chini lo pote tum reset po kiri lo pulo tangte ilitum adya da bangke jok vek pula bangke nasi tum hemprek ta chehang pon bom lo na lapen non ilitum ladak longle phelang an da me ke bege chetum sinang charai bom lo aron ga chini ne pana jok la sila bangso aron ke claim long pe me thek ja phana bangke APHLC pana tum ja kong horang nang pidun pen pe hai lo poten ilitum bang claim pon thek bo nasi pineng we talk show bangke ilitum panse kang tamlo kado we phanta me ajo ke me kardom